Ni itangazo ryihutirwa ku baturarwanda mwese aho muva mukagera. Ni itangazo ry'uno munsi tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Ni itangazo rya polisi yashyize hanze ndetse rireba abanyarwanda bafite guhera ku myaka 18 kuzamura kugeza ku myaka ya nyuma umuntu apfiraho, kubera ko iyo ufite imyaka guhera kuri 18 uba watangiye gukura cyangwa se wamaze gufata ikindi cyiciro mu gihugu, ndetse uba wakwitabira inama ndetse n'ibindi bikorwa byose bijyanye n'akazi ka leta ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndetse iri tangazo rirareba abafite ubwenegihugu bw'u Rwanda cyangwa ariko se n'ubw'amahanga ariko bari mu Rwanda nyine. Ubwo iyo mvuze abaturarwanda mwese biba bibareba. Ushobora no kuba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, biba byumva ukazaza ukirebera uko bimeze. Ngo ikaze rero kuri YouTube channel yanyu. Itangazo ngiye kugezaho uyu munsi, icyo usabwa ni ugukanda subscribe kandi no kunzogera bizajya bigufasha kubona amakuru n'ibikorwa byacu bya buri munsi dukomeza kugenda dukora. Subscribe nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi. Itangazo rero rijyanye na Cyamunara. Polisi y'u Rwanda iramenyesha abantu bose ko guhera ku itariki 19 Gicurasi kugeza ku ya 19 Kamena 2025 hateganyijwe cyamunara y'ibinyabiziga byafatiwe mu bikorwa bya polisi bitandukanye. Cyamunara izabera mu ruhame, aho ibinyabiziga biparitse muri Gatsata mu mujyi wa Kigali ndetse no ku biro bya polisi mu turere tugiye dutandukanye. Gusura ibyo binyabiziga bizatangira ku itariki 5 kugeza kuri 18 Gicurasi 2025 guhera saa 3 za mu gitondo mu minsi y'akazi. Ufite ikinyabiziga cyafashwe cyangwa se abafite ibinyabiziga byafashwe barasabwa kugera aho bifungiye guhera ku itariki 30 Mata kugeza ku ya 4 Gicurasi 2025 kugira ngo harebwe uko ibyo binyabiziga icyatumye bifatwa, barebwe uburyo byakemukamo. Cya gatatu, utsindiye ikinyabiziga ubwo ni babandi bakiguze uhita wishyura 30% y'igiciro wacyishyuriyeho, asigaye ukazayishyura bitarenze iminsi 7 uhereye igihe waguriyeho icyo kinyabiziga. Iyo urengeje icyo gihe cyishyura 100% utakaza uburenganzira ku kinyabiziga kandi ntago usubizwa ayo mafaranga yari yarishyujwe. Waguze ikinyabiziga asabwa guhita akimara kwishyura munyihanganire hari habayemo akabazo k'umuriro ariko karakemutse. Reka dukomeze. Uwutsindiye ikinyabiziga agomba guhita yishyura 30% by'igiciro yakiguriyeho, asigaye akazayishyura bitarenze iminsi 7 uhereye igihe yaguriyeho icyo kinyabiziga. Urengeje icyo gihe atarishyura 100% atakaza uburenganzira ku kinyabiziga kandi ntago asubizwa amafaranga yishyuwe. Waguze ikinyabiziga asabwa guhita agitwara akimara kucyishyura 100%. Iyo utagitwaye nyuma y'iminsi 7 yishyuzwa amafaranga ya parikingi. Mugereka murahasanga itangazo ryagenwe ko bizagenda bikurikirana mu tundi turere, ari naryo ngiye kugezaho. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu 16 kugeza kuri 19 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 ni mu mujyi wa Kigali muri Gatsata ahaparikwa ibinyabiziga yafashwe 19 kugeza kuri 20 z'ukwa gatanu ni mu Bugesera. Icyicaro cya polisi mu karere ka Bugesera 21 z'ukwa gatanu ni Rwamagana. Icyicaro cya polisi mu karere ka Rwamagana tariki 22 z'ukwa gatanu 2025 ni Kayonza. Ku cyicaro cya polisi cya Kayonza tariki 23 z'ukwa gatanu 2025 ni Ngoma. Icyicaro cya polisi mu karere ka Ngoma tariki 23 z'ukwa gatanu 2025 mu karere ka Kirehe. Icyicaro cya polisi mu karere ka Kirehe tariki 26 z'ukwa gatanu 2025 ni Gatsibo. Icyicaro cya polisi mu karere ka Gatsibo tariki 27 z'ukwa gatanu 2025 ni Nyagatare. Icyicaro cya polisi mu karere ka Nyagatare tariki 28 z'ukwa gatanu 2025 ni Gicumbi. Icyicaro cya polisi mu karere ka Gicumbi tariki 29 z'ukwa gatanu 2025 ni Rulindo. Icyicaro cya polisi mu karere ka Rulindo tariki 29 z'ukwezi kwa gatanu 2025 ni Gakenke. Icyicaro cya polisi mu karere ka Gakenke tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu ni mu karere ka Musanze. Icyicaro cya polisi mu karere ka Musanze tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu 2025 ni Burera. Mu cyicaro cya polisi mu karere ka Burera tariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 ni Nyabihu. Ku cyicaro cya polisi mu karere ka Nyabihu tariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu ni tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu ni Rubavu mu karere ka Rubavu. Ku cyicaro cya polisi mu karere ka Rubavu tariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 ni mu karere ka Ngororero. Icyicaro cya polisi mu karere ka Ngororero tariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 ni ku cyicaro cya Rutsiro. Icyicaro cya polisi mu karere ka Rutsiro
nk'uko bimeze niho muzasanga ibyo binyabiziga biri mu cyamunara, ubwo ufite gahunda yo kujya kwigurira wagerayo nawe ukareba uko bimeze, impanuka, ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.